Mabuyani, munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sisimatholi njani? Okwami kunzima, shame. I'm a lady aged 33. Angila mntwana njalo angiyendanga. Kwaqalisa so, ngangithandana lomunye umfana ema-eriyeni angikhaya. Yena wayesithi akala mfazi, lami ngangimthanda kakhulu. Ngizitshela ukuthi lapha ngithole umaqondana wami, uSofa Silahlane. Ithi ngihleke. Yikuhleka kodwa phakathi ngiyatsha. Okay, saqhubeka sithandana anti ungabamba isisu. Ngamtshela umfana ukuthi ngisithwele, wachinga ukuthi why ngingavikelanga. Angazi kumbe umfazi wakhe wabona ama-message efonini. Wabuya lapha engangihlala khona, wangitshela ukuthi ungumfazi womfana wami lowana. Wahle wathi bona okokuyenza lesisu sakho ngoba imarriage yami ayisoke ichitheke ngendaba yakho. Ngafonela umfazi wakhe sehambile, wahle wayala isisu, wathi okwami laye sekuphelile. Kwaba nzima ukuthi ngisigcine ngoba ngangingela plan vele. Ngahamba kwenye inyanga ugogo ngifuna ukuyakhupha isisu. Wangibuza isizathu sokufuna ukukhupha, ngamchasisela. Ugogo wathi, utheni ukuyenza imali nomntwana yena lowo? Mina njani gogo, njengoba vele imali ngiyidinga ngogodo. Wangichasisela ukuthi yikuthwala. Wathi ufisa ukuyenza ini empilweni? Ngathi ngifisa ukuba le crash. Wathi okay, ngiza kukhupha isisu, njengoba ungela crash, ngizofaka umntwana ebhakedini elilemithi silivale. Ngizokugeza ngemithi, then uzadinga indawo ye-crash. Ngavumela phezulu ngoba ngangibona iwini. Saphuma isiso, kwakubuhlungu kodwa kwakungcono kulokugcina umntwana ngingela mali. Ngagezwa ngemithi, ngatshelwa imithetho yokuthwala kwami. By the way, ngagezelwa emangcwabeni ebusuku ngingela ngitsho mpahla. Ugogo wathi usekhuphe iminyama yonke lezidina ebezingilandela empilweni. Wathi ngizothola imisebenzi ezangipha imali eningi ngivule i-crash. I believed noma kwakunzima. Ngangidinga umsebenzi ngiwuswela, so ngangisithi ngizabona. Ngayithola sibili imisebenzi engu-3 eyangibhadalayo, ngahle ngadinga indawo ye-crash. Ngawuyela kugogo, wangipha isidumbu somntwana wami, wathi ngigebhele e-crash khonapho kanye lemithi. In fact wangipha ibhakede leliyana. Ngafika ngagebha igodi phambi kwe-crash, ngathululela konke phakathi, ngagqibela. Ngaqala labantwana abangu-5 kodwa khathesi sengilama-crash amaningi. Nxa sekuyisikhathi sokurenewa imithi, kufa umntwana e-crash, then sengihamba kugogo ngiyephiwa imithi yokuchela ema-crashini wami. Nxa sokuyisikhathi sokuthi umntwana efe, umntwana wakhona uyaphuma umungulwa, khonapho ngiyahle ngibe kwazi ukuthi nguye ozokufa. In case engaphuma umungulwa abazali bakhe behambe laye ukuyasizwa, akafi umntwana yena lowo, kufa umntwana from my family under 12 years. Ngiyazisola ngoba imali yakhona iningi, mina angisayifuni ende uyangizwisa ubuhlungu. I wish ukuyenda ngibe lo mntwana kodwa imithetho yami ayingivumeli. Yiyo-ke i-secret yami, bengicela lingipostele. Ngiyabonga. Okay, yiyo-ke i-confession esuka kudadewethu. Uthi yena wathwala because wayengela option, wakhipha isisu.
uthe siyakhipha isisu khonapho inyanga yena le yamtshela yathi why ungathwali ngokukhipha isisu ngesisu sona leso, why ungathwali umntwana yena lo. And then usisi udadewethu wavuma wayenza khonoko, now usethwele. But ubuhlungu, into enzisa ubuhlungu nge-confession le ukuthi abantwana bayafa. Imagine uyabuhambisa umntwana wakho ecreche, umntwana wakho ephuma umungula, and then sebekufonela umntwana uphuma umungula esikolo, simnathisa amanzi, it's fine. Wena lawo mzali uyaphunga ukuthi maybe umungula kuyachisa or maybe likhanda or what. And then ngokuhamba kwesikhathi umntwana setshona. Umntwana kanti uyabe sesetshenzisiwe ecreche, umuntu sezuzela imali, wona umntwana asuluzile because of icreche. Because I believe ukuthi inxa sikhambisa abantwana bethu ecreche sabe sithi it's like a second home for thina or for abantwana bethu, because sabe siba trust abantu labana, because they spend a lot of hours labantwana, yabo. So ma ecreche yangikhona lapho esikhambisa khona abantwana ma sokusenzakala izinto ezinje, so kunzima emhlabeni, kunzima kakhulu, ngoba imali yakhona izasebenzani ke makuyikuthi sokunje, izosebenzani imali yangikhona. Uyabule mali lama crash la yonke ifemi nale, but wena ukwanisa ukuyenda, ukwanisa ukuba lo mntwana ngapho ubhizi ubulalisa abantwana babantu. Kunzima bayithi. I-advice yami guys, let's normalize to pray. Ngasikhambisa abantwana bethu emacreche, asifundeni ukubakhulekela. Ngabe ngaphuma imungulwa njengakhona ukukhuluma udadewethu, hambanini labantwana liyedinga usizo. Umntwana wakho engaphonga ukugula ongakuzwisisiyo, thatha umntwana wakho umhambise edingele esizwa, ekhulekelwa esizwa. Maybe uyabe under attack ngezinto zalezi ezemacreche, because abantu these days bathwala ngezinto ezingayenziyo all for the sake of money. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share, and also please subscribe to each channel. Ndaboga.